Stop speaking. Stop speaking. Okay, wari uzi yuko ubu nawe ushobora gufata ifoto ukayihinduramo videwo. Ni ibintu byoroshye cyane ushobora kuba wabasha gukora wifashishije iyi AI tools tugiye kurebera hamwe. Mu by'ukuri ushobora kuba wafata ifoto, then ya foto ufashe ukabasha kuba wayihinduramo video mu buryo bworoshye cyane. So mu by'ukuri rero niba ugeze kuri iyi channel aribwo bwa mbere, ndagusaba kuba wakanda subscribe ubundi tugakomeza tukabana. Tudatinze rero ushobora gufata ifoto nawe imeze gutya ukabasha kuba wayihinduramo video imeze neza cyane, cyangwa se ukaba wafata igitekerezo cyangwa se prompt ukuye muri ChatGPT, noneho iyo prompt ukabasha kuba ukayikoresha muri iyi AI tool, none ikaba yaguhereza video yifashishije igitekerezo cyane. Mu by'ukuri iyi ni zimwe muri AI ziri gukorerwaho amafaranga cyane, uri gukoresha ukorera amafaranga mu buryo bwihuse cyane. So tudatinze rero ngiye kukwereka uburyo wakoresha ukabasha kuba wakorera amafaranga nawe nk'abandi wifashishije iyi AI tool. Mu by'ukuri rero tugiye guhera ku buryo wakoresha ukoresheje iyi AI tool, none wamara kuyikoresha ugashyiramo ifoto, noneho ya foto ukaba wayitegeka ibintu yabasha gukora. Mu by'ukuri nawe ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ndagusaba ko wakanda subscribe ugakanda na like kugira ngo ibi biganiro nk'ibi bikomeze bijye bikugeraho. Tudatinze rero uraza muri telefone yawe cyangwa se imashini yawe, ujye muri Chrome, nurangiza wandikemo ngo Grok AI. Mu by'ukuri urabona uburyo byanditse Grok AI login, noneho nurangiza winjireho. Mu by'ukuri numara kuhagera barakugeza kuri AI imeze gutya, ifite iyi shusho imeze gutya, yitwa Grok AI. Nurangiza uraza kuyikirikaho utegereze, urategereza yuko ifungura. Okay, murabona neza yuko Grok yacu yahise ifunguka. Mu by'ukuri rero ikintu cya mbere hano uraza gukora, uraza kuza kurindira zino features za hano zibanze zifunguke zose. So muri feature rero uraza gufungura, uraza ku iyi feature yanditseho ngo imagine, murayibona ngiyi ni feature ya gatatu. Iyi imagine niyo uraza gukandaho iyi feature. Okay, nirangiza iyi feature ifunguke gutya. Mu by'ukuri iyi feature nimara gufunguka, ikintu kiraba gisigaye ni ikintu kimwe gusa. Ikintu cya mbere tugiye gukora video twifashishije prompt twakuye muri ChatGPT. Nicyo tugiye kubanza twahera. Icyo urakora rero, uraza muri telefone yawe ufungura application ya ChatGPT, cyangwa se niba uri gukoresha machine ufungure ChatGPT. Numara gufungura ChatGPT urayibaza mu rurimi ushaka. Gusa ngiye guhitamo gukoresha ururimi rw'icyongereza kugira ngo impereze prompt ya video iri AI iri buze kunkorera. Mu by'ukuri reka mfate urugero, help me to give me a script or a prompt of a short video that show Real Madrid players fighting
fighting with FC Barcelona. FC Barcelona players. Make it fun. Okay, mu by'ukuri murikubona ko prompt yanjye ndangije kuyandika, nindangiza kuyandika ndaza gukanda enter, ntegereze chat GPT ize kuncreatingira prompt y'iyo video. Mu by'ukuri urikubona ko chat GPT prompt irayicreatinze, chat GPT irayikoze rwose. Prompt yanjye ubu ndayibonye naza gukoresha muri video yanjye. Ikintu ndaza gukora rero, ndaza gufata ino script yose nikorere select, nindangiza nyikopiye, nindangiza kuyikopiya ndacyayiselectinga muri hangana gatoya, muri hangana. Okay, nindangiza iyi prompt ndaza nyikorere copy, nindangiza nze muri ya AI yacu yitwa group, inze hano gatoya. Nibuke neza hano kugira tuhagere twabanje kuza dufungura ino icon ya gatatu yitwa imagine. Niyo twafunguye itugeza hano. Icyo turaza gukorera, turaza guhita tuza dupestingemo ya prompt yacu. Murukana ko prompt yacu twamaze kuyipestinga mw'iyi AI. Niturangiza rero turaza gukanda enter cyangwa send, dutegereze. Murabona ko AI yacu iri kutugeneratingira video, murabona percentage iri kuyikoraho hano hasi, iracyayicreatinga. Turakomeza dutegereje. Okay, niba ukigeze kuri uyu munota rero kiri kuri iyi channel, ndagusaba ko wakanda subscribe, then noneho kugira dukomeze tujye tubana, kandi wibuke no kuba wafungura inzogera cyangwa se notification ring. Mu by'ukuri uraba ukoze ibintu bihambaye cyane. So turategereza rero iyi AI yacu tugeneratingire iyi video, dutegereze gatoya, turaza gutegereza. Okay, murabona ko iduhaye video, ariko mu by'ukuri icyo twashatse kugaragaza nka action yo kurwana ntabwo iyiduhaye neza. Mu by'ukuri rero bino bivuze iki? Bivuze ko wakoze prompt nziza, iyi AI ishobora kuba yaguhereza ibintu byiza cyane. Reka twumve. We have more Champions League trophies, but we have tiki-taka magic. PR says you're wrong. We have more Champions League trophies, but we have tiki-taka magic. PR says you're wrong. Okay, murabona neza yuko nyine ibintu iduhaye ntabwo bihwanye n'ibyo twari twabibwiye ngo We have more Champions iduhereze. League trophies, but we have tiki-taka magic. Ariko icyo bisobanuye ni uko hano ushoboye gukora prompt nziza, ugakora prompt nzima, mu by'ukuri iyi AI yaguhereza ibintu bifatika cyane. Ushobora kwibaza ngo rero iyi video maze gukora nayidownloadinga gute, nkaza nkayisavinga. Icyo uraza gukora, uraza kumanuka hano hasi kuri download, nurangiza udownloading iyi video yawe, tegereze gatoya. Okay, murabona ko video yacu yabaye downloaded. Ngiye yabaye downloaded, yamaze kwisavinga muri folder. Ushobora kwibaza ngo nayigiraho, turaza ukande hariya, then noneho murabona yuko yabashije kugera muri folder nk'ibisanzwe. So niba ari ubwa mbere rero ugeze kuri iyi channel, ndagusaba ko wakanda subscribe, then noneho tugakomeza tukajya tubana n'izindi video zitandukanye. Utibagirwa no gusharinga iyi video inshuti yawe ubona ko yamugirira akamaro. Mu by'ukuri iyi AI abantu bari kuyikorera amafaranga menshi cyane. Ushobora gukora utu video twiza twa TikTok, ukaba wajya udupostinga, then noneho TikTok yawe ukazayimonetiza
ibintu bikaza kugenda neza cyane, nawe ukabasha kuba wabona kuri ayo mafaranga. So ndagushimira rero wageze hano kuri uyu munota uri kureba iyi video. Jobless.